Cvetni pozdrav, dragi baštovani, uređenje vikendice, odnosno prostora gdje se ne boravi stalno. Evo, iza mene objekat koji smo radili pre 3-4 godine. Mnogo je lako raditi sa ljudima koji vole cveće, ali vidjet ćete i u samom delu održavanja koliko vole, koliko brinu o tome, a proći ćemo da pogledate i biljke koje onako su otpornije. Vodili smo računa da koristimo i da radimo sa biljkama koje ne traže mnogo održavanja. Karakteristično je održavanje, karakteristično je uređenje vikendice u odnosu na prostor gdje stalno boravimo. Tako da zajedno idemo u prostor, u pitanju je planina, Rajac, samo ime kaže kako je mesto. Rajac govori o tome kako je lepa planina, a meni svaki put kada ovako odem u prirodu, prilikom uređenja trudim se da što više ostane tih autentičnih stvari, da sa što manje, da tako kažem, našeg udela uredimo prostor. Evo, idemo da pogledamo. Hvala domaćinima na dozvoli za snimanju, hvala njima na ovako lepom održavanju, a pogledajte kako im izgleda prostor. Prostor koji je bio kada smo došli, vidjet ćete i po slikama, jako lep, onako mesto za samu vikendicu izuzetno. Trebalo je napraviti donekle izolovano samog ovog dela travnjaka, dvorište da se provodi više vremena. Dole je velika škarpa, obala, vidjet ćete da smo sa spireom prošli, ali ajde da pogledamo kako izgleda i čitava okućnica. Trebala nam je, da tako kažem, živa ograda koja će napraviti, odeliti deo travnjaka u odnosu na ovu deo obale. Znači da deca kada trče ne idu ka dole, ne sme da bude ni mnogo visoko, nije bitno da bude zimzeleno zato što se koristi uglavnom u toku leta kada se najviše provodi vreme ovde, kad smo najviše na polju. Izbor je pao na zlatnu princezu, znači spirea, zlatna princeza. Dobro je što ne raste mnogo visoko, što kontrolisano raste, što neće da naruši, da ode onako, da se nekontrolisano popenje visoko, da napravi nepotrebno visoku ogradu, već na ovoj visini od 70 centimetara sa ovim kajsija cvetovima koji su u proleći jako primetni. Vidite koliko je sad dekorativna samom bojom, ova žućkasta boja limuna, pogotovo kada je travnjak zelen u proleće, onda je još intenzivnije. Sadi se na pola metra i napravi ušuškanost, da tako kažem, prostora, kraj dvorišta, da se dole ne bi išlo zato što je strmina u donjem delu. Planinski uslovi, nema vode, crevo kap po kap koje štedi, vodu je postavljeno u delu gdje su same biljke, a sav travnjak nije mogao se zaliva jer je jednostavno problem sa vodom. Ovdje gdje je senka drveta, bolja je trava, sada je kraj avgusta, izuzetne temperature, vidimo da u ravničarskim delima skoro da nema trave, ovdje još ostaje, ali to je samo posljedica toplog leta. Ovaj deo u samom travnjaku vidite da postoje mjesta za cvetnice, tako da se nekako oživeo prostor samog travnjaka, imamo malo cveća i to dočarava i onako pravi raznolikost izgledu. U sam objekat, pored trotoara, jedan deo koji uvek je teže zbog travnjaka, uvek gori trava, uvek se praktikuje da se stavi neka bordura od trajnica, od biljaka. U ovom slučaju, pošto je osunčano, tu je lavanda, evo precvetala onako puno lavande. Vlasnica voli cveće, brine o njemu, tako da ovaj sezonska kadifa, tagetes, ima svoju onako prisutnost s ovom bojom koja je karakteristična. Ono što je dobro, što uvek volim da pohvalim, to je da nema mnogo šaranja sa bojama. Vidite da je to izbor jedne boje, jedne biljke, to je mnogo upadljivije. Znači imamo lavandu i dole kadifice koje će na jesen onako proći, mraz će učiniti svoje, ali ostane lavanda da naredne godine, naredne ponovo cveta. Ono što je dobro, što su dobro orezane i podmlađene. Snimao sam i pričao sam, ako želite da vam uvek lavande budu mlade i lepe kako treba da orezujete, nemojte zaboraviti da tokom jeseni uradite ono prvo osnovno orezivanje, skratite za 1/3, a na proleće orežete skroz nisko do vrha odakle počinje najmanji pupoljak. Pogledajte taj video da znate kako da lavande uvek budu ovako guste, lepe i nikad da ne odrvene, da se ne javi onaj drvenasti deo koji ne možete nikako podmladiti i onda lavanda ne izgleda ovako lepo i žbunasto kao sad ovdje. Deo ispred izlaza na terasu,
loptasti četinari, znači kao onako stubovi koji su ukras, a u delu gdje sam pokazao lavandi i kadificu, tako se trudite da napravite sa nekakvim biljkama koji će stalno da budu tu, kao u ovom slučaju četinar. Ova loptasta forma, tu je globose, neće otići mnogo visoko i ne treba da bude visoko, samo treba da naznači ulaz. Otporne su i na sneg, koga ovdje ima dosta. Znači, ostaće uvek u tim gabaritima koji su dovoljni da samo ukrase prostor i naznače ulaz, odnosno izlaz, a ne da porastu i naprave zaklon potpuno prema kući, prema fasadi objekta. Detalji su bitni. Vidite ova drvena kolica, vlasnica je uspešno posadila, ima tu i muškatle, ima i kadife, trajnica i cvetnica, ali ovako u kolicima koje su ovako dekorativne, ove plave boje, upadljive su, onako mali detalj koji napravi čitavu promenu u prostoru. Zadnji deo dvorišta koji treba da bude zaklonjen, koji ne treba da napravi barijeru, pao je izbor na ovu šareno-listnu lovor višnju. Zato što je ovdje potpuno osunčan prostor, dosta sunca ima i ova šareno-listna lovor višnja će napraviti žbun koji će biti nekoliko metara visok, jako dobro. Evo vidim kako raste i pogledajte sad razliku u ovom delu gdje ima više sunca i gdje je dublja zemlja, mnogo je veći prirast biljaka nego pozadi gdje je više hlada i gdje je više kamena. Trudite se, vidim da su biljke u dobroj kondiciji zato što postoji crevo kap po kap, sistem kap po kap štedi vodu, mnogo se manje koristi, a biljkama mnogo više znači. Ova šareno-listna lovor višnja ako se sadi za živu ogradu, stavlja se na razmak od 50 do 60 cm i režu se i bočne grane i gornje da se potpuno formira. Izuzetna je zato što kolorit lista je zanimljiv, a s obzirom da ima belila i zelenog dela po samom listu, otpornija je, ono što sam već i rekao, otpornija na sunce. Tako ako imate prostor koji je dosta osunčan, a želite nešto poput lovor višnje, ova šareno-listna je otpornija, brže raste i više odgovara sunčani deo. Patuljasta vrba našla je svoje mesto u delu gdje je, da tako kažem, teren, sam nekako potok, uslovno rečeno, od sliva vode koji prolazi, tu je nekako teren, najviše ima vode kad ima padavina, pa ova patuljasta vrba je našla svoje mjesto baš tu. Ona je dobra što ne raste mnogo visoko, što stalno ostaje u tim gabaritima metar, metar i po. Kad se orezuje, bude izuzetno kao mali bonsai. Nisam mnogo često viđao ovu vrbu, mi je dugo godina gajimo, imam je kod sebe na imanju, ja je mnogo volim zato što malo lišćara ima tako patuljast rast. Ova vrba je jedna od tih i toplo je preporučujem. Kako kažu, po plodovima će se poznati da li nekoj biljci nešto odgovara. Sa cvećem je to, po cvetu se poznaje da li nekoj biljci odgovara prostor gdje se nalazi. Pogledajte kako i koliki je cvet ove hortenzije. Baš idealno mjesto za nju. U hladu je, onako duboka zemlja, koren nije izložen suncu jakom, grejanju, tek u popodnevnim satima malo zakači sunca, tako da ova hortenzija, pogledajte koliko ima cveta. Jednostavno, ono što želim da kažem još oko hortenzija kad treba da se orezuju, uvek da bi bili sigurni da imate svake godine cvetanje hortenzije, nemojte u proleće rezati ove grane koje nemaju cvet. Režite samo ove grane sa cvetom, njih sklanjajte, tako će uvek nove grane naredne godine cvetati i poneti pupoljke, odnosno cvet. Ovdje još hosta. Hosta ima više vrsta u zavisnosti veličinom lista, obodom. Svaka je na svoj način lepa i vidite da ona ima cvet. Vidite isto po njenom cvetu da odgovara mjesto ovdje u hladu, ali znajte da cvet nije uvek toliko dominantan na nekim biljkama. Između ostalog, to je slučaj i kod hoste. Ona je više lisno dekorativna biljka nego što samim cvetom privuče pažnju. Prostor iza kuće gdje nema mnogo sunca, znači pravi izbor za heuhere, za hoste, hortenzije. To su biljke hlada i uvek gledajte da koristite i grupišete. Evo kako izgledaju lepo, ove sa zelenim listom, jako lepo izgleda heuhera, tako grupisane, ovako žbunići posađeni na pola metra, 40 cm, naprave tu borduru da travnjak odatle može lako da se kosi, a ne prilazite do samog trotoara. I evo pravog dragulja u čitavom dvorištu i delu. Sa gornje strane kuće, s obzirom da je planina, prirodno je ovaj deo sa kamenom.
Znači, prirodno je otkopano i došlo se do tog kamena koji smo iskoristili baš za alpinetum, za priliku da sad se napravi mali potporni zid i sa biljkama koje su karakteristične i koristi se u alpinetumima, dobije se čitav prostor. Ovaj deo, da tako kažem, koji je sad iza kuće, onako priča za sebe, čini mi se da prosto možemo da uživamo u prolasku baš u tom delu. Mi ćemo sad onako proći jedan po jedan, ne mogu o svakoj biljci ispričati, ima puno lepih i zanimljivih biljaka, lepo se održava, čestitke vlasnicima, stvarno se lepo održava, nije lako u početku održavati ovako dvorište. Najgora je prva godina, druga godina kad još biljke nisu se potpuno raširile, a treba se izboriti sa korovom. Jako dobro je to urađeno. Imamo deo dole koji je sa kamenom, znači nijedan drugi kamen nije donošen, nego upravo ovaj koji se nalazi ovdje na okruženju. Uvek je to dobro kad birate i pravite deo izbora kamena, da to bude neki kamen koji je sa tog terena nekako pripada tu. Evo, ispričat ću koncepcijski kako je zamišljeno, a poslije ćete vidjeti same biljke na snimcima jednu po jednu, ako će to uopšte biti moguće. Pogledajte, znači kamen je stavljan, kako se spustila škarpa, ovaj kamen je stavljan i pričvršćen, znači on je u delu ozidan i ostaje prostor unutra koji nije mnogo dubok sa zemljom. Znači navlačena je ta zemlja, dodavana nova zemlja i onda se pravio izbor. Sedumi su svakako jedni od izbora koji jako dobro pokrivaju prostor, heuhere, vidite zdravac, znači kombinovane su biljke koje su perene, ima i četinara, ima i trajnica, sezonskih cvetnica. Jednostavno pravi se izbor koji će potpuno pokriti prostor, bršljan, zato što treba i da se popenji u gornjem delu, ima i lonice, renitide koje prepada. Razmak sadnji u ovakvim slučajima treba da bude gušći nego obično. Obično je da sa perene 20-25 cm razmak biljke od biljke i ono što su u prvom trenutku, da tako kažem, bude onako, čeka se vreme da se progusti, kasnije, vremenom kako godine prolaze, treba sklanjati pojedine biljke, odnosno vidite koje su dominantne, one ostavljaju se, a neke koje su potisnute menjamo. Prosto je takav čitav koncept, dvorište živi, ono nije nešto što je jednom urađeno i završeno, nego taj deo smenjivanja biljaka u dvorištu je ciklus koji traje. Evo kako me prevari, nešto priđem, žbunu, pa vidimo je žuti cvet, pa se iznenadim, majčina dušica, a pogledajte ovaj cvet, verovatno je to cvet detelin, evo vidim, da, po listu vidim. Znači on se probio, našao je mesto, pa sad ono što je neobičajno za ovo aromatično bilje, da ima ovakav cvet, u stvari detelina je procvetala ovako žuto, iznad su festuke, ukrasna trava koja je jako otporna, vidite u nekom delu prepada preko zida, a negdje se i vidi kamen. Jednostavno to kombinujte, to tražite biljke i ono što daje cu lepotu, što čitav prostor smenjuje se u zavisnosti od godišnjeg doba, meseca. Uvek ima nešto što je interesantno od biljaka. Meni je konkretno, na primjer, ovaj mali broj ovih žutih cvetova privukao pažnju i bude zanimljiv. Češći su slučajevi da u prostor se unose ovoliko velike stene i prave alpinetumi, nego što je ovdje karakteristično. Ova stena je ostala tu, znači to je čitava stene koje postoje, sav kamen koji je ovdje, tu je već postojao. Ono što je interesantno da je to prirodni alpinetum, znači u ovakvim uslovima vrlo malo zemlje ima. Pogledajte u gornjem delu, znači čuvar kuće mogu se posade, u delu pored samog kamena bršljan. Znači bitno je da nešto popuni prostor, da spreči ovaj veliku bujicu ako bude u gornjem delu, ako bude dosta padavina, da spreči spiranje te zemlje zato što je nema mnogo. Već su se biljke raširile i to već su uspjele da pokriju prostor, tako da sad se saksije prave tako što se stavi nekoliko kamenova, kao što je ovdje slučaj, i prenese se neka mala biljka da se tu primi i pokrije prostor. Sedum ima puno vrsta i ovaj šaren, vrlo dekorativan, razmak sadnje isto 20-25 cm, jako otporna biljka. Pogledajte kako prelazi preko kamena, dobra je i za saksiju, ali evo ovdje vrlo malo zemlje, ima dosta kamena, uspešno i godinama će krasiti prostor. Patuljasti bor, ležeći bor, ima svoje prednosti, odnosno zašto je našao prostor ovdje, baš zato što nam treba četinar, treba nešto i tokom zime da ima dekor. On je dobar što ne raste mnogo visoko, što korenov sistem nije prejak, dovoljno mu prostora ima u samoj zemlji koja je ispod i on će onako da se raširi nekih metar i po
prečnika, dekorativan, ne raste, kaže, mnogo visoko i to su mu prednosti. On može da bude jako dobro i u nekim saksijama koje su veće, ali ovo mu je prirodno stanište. Znači kamen, malo zemlje za ove borove, to prirodno stanište. Također za ovu kandidulu pored, znači to je zimzelena biljka koja ima bodlje, ima i cvet zanimljiv, a zanimljivo je zbog toga što je tokom cele godine žbun koji je upadljiv, koji nema opadanja, može da se orezuje jako dobro, podnosi orezivanje i može se formirati željeni deo. I u pozadini nam je falila ova japanska šaš, falila nam neka boja koja će otvoriti, da kažem, pozadinu i napraviti nešto što je više iznad. U drugom delu imaju i ukrasne trave, znači gledamo sa zadnji deo da ide nešto više sa ukrasnim travama, a prednji deo je bilo nešto padajuće i dekorativno, a ne traži mnogo zemlje. Ova abelija mi deluje najjača ovdje. Vidi se tačno da je to prostor odgovara, ovdje malo više ima sunca zato što je nekako više izloženo u tom delu. Pogledajte kako je prepuna, onako gusta, ima i puno cveta. Abelija je jako otporna vrsta, vidjet ćete godinama sve više će se gajiti. U ovom periodu kada nema mnogo vlage, ona dobro podnosi sušu zato što listovi nisu mnogo veliki, onako su manji listovi, zimzelena biljka, karakteristična i zanimljiva i cvetom. Postoji i šareno-lisna abelija, a i ova zelena, svaka dekorativna na svoj način, odlična je za saksije, podnosi orezivanje, znači može se gusto rezati da dobijete formu loptu koja je 20-30 cm. Izuzetna biljka, zimzelena. Tako da topla preporuka također ako imate prostor, a ne znate, ona ne raste mnogo visoko. Znači to su visine negdje 50, 60, 70 cm, eventualno do metar. Abelija je odličan izbor. Prostor ispred imao je više sunca, pa je izbor pao i na trajnice, kao što su debela koka, sedum, jako otporni, ali tu je sam patijens, muškatla, sadi se u zemlju naravno zato što može da podnose takve uslove. Dovoljno je zemlje, mnogo je više zemlje u takvim uslovima nego u ograničenoj saksiji. Ležeći u niperusi u pozadini, tako da deo cvetnica mešajte sa trajnicama u delu da ima više sunca i ne treba mnogo cvetnica. Ono što sam pričao i pominjem i ponavljam, 10-15% cvetnica je dovoljno da bude u dvorištu, da vam svake godine dvorište ima novu boju i novi izgled, ali opet ne traži mnogo ni vremena ni sredstava da svaki put menjate. Nemojte raditi samo sa cvetnicama, onda će zahtijevati da svake godine iznova mnogo cveća sadite i bit će vremena tokom zime kad dvorište potpuno deluje neuređeno. Ovako kad se napravi dobar odnos trajnica, četinara, šivlja, ukrasnog i cvetnica, onda će imati sklad tokom cijele godine. I ono što ponavljam, detalji su važni. Kad počnete od detalja, vi ćete i sve ostalo uraditi. Pogledajte ovaj kamen samac. Znači on je bio tu, nije moglo da se izvadi, prosto je tražilo mnogo. Bolje je bilo prilagoditi se, staviti malo zemlje i ovaj sedum koji je onako njemu dovoljno da raste u ovom kamenu, kaktus ili smilje u nekim tako napravljenim prostorima gdje smo stavili 2-3 kamena i onda zemlja je napravila prostor. Svako čestitke stvarno na načinu, idejama kako se razmišlja o svakom detalju. Kad se ovako brine, onda čitav prostor i dvorište odiše tom, da tako kažem, pažnjom i ljubavlju prema biljkama. Oživeti kamen, to je izazov bio u ovom slučaju. Čitav deo ploče, da tako kažem, kamene i pogledajte koliko izdržljivo ove biljke podnose te uslove. Skoro da nema zemlje, ovi sedumi onako spušteni u mjestu gdje ima malo zemlje. Pogledajte kako vreme bude prolazilo, sve ćemo više dobiti zelenila. Ja gledam svaku biljku koja je ovdje stavljena, ovi detalji seduma, čuvarkuća, prkosa. Jednostavno malo treba pažnje, ideje u mjestima gdje se namesti kamen, stavi se zemlja i pogledajte nešto, neko bi rekao da je ovaj kamen trebalo skloniti ili razbiti, ali pogledajte kako lepo popakovane kamenovi i posađene biljke izgleda. Svake godine će sve lepše izgledati, oživeti i ono što ima prednost ovako sadnje, što nema korova okolo. Zato što ondje gdje smo stavili zemlju i spustili ovaj sedum, on može da opstane, nikakav korov dalje ne može da raste svugdje okolo kamena ploča. Vredni domaćin je rešio da parking reši sa rasterima. Teren je vrlo nezgodan bio, trebalo je napraviti parking mjesto koje će biti čisto,
a da ne bude sam kamen, nego da bude trava. Upravo ovaj raster je popakovan na samu dole kamenu podlogu. Nije trebalo da se stavlja ništa drugo agrotekstil zato što je kamen ispod. Stavljena je zemlja i posejana trava. Žao mi je što je sunce učinilo svoje, što nema zalivni sistem i što sad nema trave. Na slikama sam vidio kako je bilo kad je trava bila potpuno zelena, pokrila. Kola se parkiraju u zelenoj površini, tako da čitav deo parkinga je funkcionalan. Znači može da se dođe, trava je ispod, a opet čisto je kad se izađe, noge su čiste, ne gazimo po blatu, a sa druge strane anulirali smo kamen koji je ovdje bio. Točkovi proklizavaju pod kamenom, ovako je mnogo funkcionalnije i čim padne, bude pala prva kiša, odmah će ova trava da krene i lako je dosejati i ponovo obnoviti travu. Podloga je potpuno čvrsta, znači sami su postavili samo na ravnu površinu, čak nije ni idealno ravno, ali to uopšte nije problem za ove ploče od rastera. One se prilagode terenu, tako da mi parking izgleda odličan i funkcionalan. Slatki cvetni kutak. Najviša biljka zebrina kao ukrasna trava onako u pozadini, ispred rudbekije, obodom festuke, jedna mala grupacija koja je tokom cele godine interesantna zato što se radi o trajnicama, biljkama koje su otporne, tako da izaberite prostor koji želite da uradite, popakujte biljke i vidjet ćete koliko sam taj deo jednog ćoška može promeniti izgled čitavom dvorištu. Na samom kraju da se zahvalim domaćinima na ovako lepo održavanom, negovanom dvorištu, na mnogo ljubavi koje se stvarno vidi. Izlaz, odnosno ulaz je uređen sa ovim lavandama, tako da cvetovi lavande nas sačekuju i ispraćaju. Ono što uvek napominjem kada su u pitanju vikendice, kad birate biljke za vikendice, trudite se da izaberete biljke koje su otpornije, koje ne traže mnogo nege. Znam da bez nege i bez ljubavi ne može. To jednostavno nekako ide sa tim, biljke traže našu pažnju kao što i mi jednostavno tražimo njihov lep izgled. Ja ću sada odjaviti emisiju, ali posle odjavljene emisije sačekajte za još jedan trenutak koji sam se sjetio da moram da snimim, da ne ostane zaboravljen i nesnimljen. Hvala svima vama što komentarišete, što uvek ste tu da jednostavno kažete šta bi voljeli da snimamo. Možete da se prijavite na naš cvetni magazin koji izlazi 2 puta mesečno, besplatni cvetni magazin koji daje puno ideja i mogućnosti. Podelite drugima, budite hortikulturni, a evo iznenađenja. Da upotrebim ovu ležaljku, da bih rekao da pored toga što radite, uređujete i trudite se oko dvorišta, nemojte zaboraviti, stalno pričam, da se malo odmorite, da pogledate iza sebe, da vidite šta ste uradili, da dobijete energije. Nemojte uvek gledati šta treba da se uradi, već gledajte šta ste uradili. Tako će se vratiti raspoloženje i to je način kako kroz jednu po jednu stvar uređujemo prostor. Ne mogu da odolim, pogledajte kako ova boja fluorescentno deluje u odnosu na ovaj travnjak i ove grančice lavande, uživanje u dvorištu. Podelite drugima, cvetni pozdrav!